Bisa hoppu, ikoridindo kita. Beta. Iya. Iya. Lagi. Dapat tenaga. Bahasa dari mana mau lagi. Ulang naik tadi. Ya. Lagi mah, urut tuh. Ulang naik tadi. Lagi. Dari kuat. Di bumi. Ulang naik tadi. Tadi. Ya. Bantu. Dia tadi. Kita disenakain kotak-kotak main. Ya, udah nama kotak bang. Mata. Oke, anu naik tadi dulu. Tahan dulu. Dah. Ya. Sepertinya kan? Dan atas tadi juga berinya. Ayo nawi. Jadi udah perlu bel. Di sini lo harus siap. Dok Messi nggak mau di sini. Apa pesan tuh aku? Apa pesan? Raja ni panapoli nami. Lumarin lihamu panapoli nami. Asa hupasahat kami. Piso halasan. Napurat tiang. Sanggul marata. Do hasea. Tuhamu panapoli nami. Tadi mamu panapoli nami. Makata beta Radharani Gabi Raja ni panapoli nami. Isong bisa rasa na purat tiat yo sangu berata dia tanau dia tanarengkan takas sudah dibawa dari orang yang sudah Gabi majalah Horas majalah Gabi. Dihamu raja ni panapoli nami. Takasma uju purba, takasma uju pola. Tung di nama luku perajai, hami pe takasma martua buah. Biarin ang salpi, dinong maruju ngolu na dua-dua nami. Ima upu lambok boru hopingi. Laos diari sadari omma raja nami. Pas tarota ibana. Tu paradianan parsadok kinani. Tu batu napir. Do turi nama lapis. Pinadomo ni ITU. Laos sadari omma raja nami pa ada honon nami. Tua mata raja donga sahuta pada datang langsung lima nang hamun panapoli nami pangalapan nami dihita namar hahamarami asa tuntakas tanya to kamu raja nami disudi po parang ni na tua nami ni opu labok boru hopingi di pudian na asa du tongos de bata pasu-pasuna tu ari na naingro. Laos ba kamu ditanyang muna raja nami di pinopar ni na tua nami ni
Asa ibu magunang maakan na mekmek. Pepeng saur matua akan na matua. Jala hipas na di tano parserahan. Hipas nang na di bola pasuki. Asa kung ito mos bata. Anak na bisuk. Do boru na lay pangalualuan. Tuwa ka arna na ito. Apala. Hupang iluhami. Raja di panapoli nami. Di po parang ni natuwa nami adong nahurang sehat na dibagasan parsahiton. Asa tutakas di buwan rajay ditangyang. Asa malum parsahitos siya pamatang ni iboto nami dohot ang kinami pe. Tuari na tayong ro tanggal so diboto pe so dihilala. Asa buhay toktong dibagasan hahipaso tuari na tayong ro. Laos toktong upang iluhami raja nami. Ditangyang muna. Aka pinopar ni inong nami. Aka nautang umurna. Asa dapo si rokap ditodi. Dapo rokap gabing tuari na naing rohon. Tiliyon de bata aka anak nabisu. Tuari na mangihutod di pinopar ni inong nami. Raja nami gudang dope na sohagwara kami. Jala tutakasma di Pangilo raja itu amat na martua di bata takasma ditangyak kong raja di namalukun pe raja di panapoli nami ima hatana ima buah-buana sidok boti mahami. Modate mali amuna bora dia sutur nami. Nunga takas di babuamu. Lambat dulu maafin na tuai. Ima popula bor kopi. Dalam sadar rumah pasti kau pengadaan. Dalam kalau tamai bana, tingana pasatok pinani, bergoro-goro kesibu, berhide batu lahir, batu nama susu, ini nama lapis, nanti kapuran ya itu. Dalam mata kasih bawa raja iburannya sudah. Kami begitu tu amat terbatas. Saya kita beri batama di hamuna saluna. Nasa nasuto haji pas. Madu tu raja. Jangan tentuk kami mangiro tu amat terbatas. Di hamuna saluna sasuto. Dumomi di kopara ni na tuai nasa hormatoi. Asa di leo di hamuna saya di roha. Nabe di bagura. Aka pasikola laptu di setanu. Ya kapal karejo laptu tabagi batama karejo nak kapakkan. Totok kami mangiro tu amat tarebata so takas di babua rajai boran ya suto. Siapa paran ni na tu popula bori di bagasa pasali. Asima tuturo ande bata di pasa uwa na pinakena sa di pasu-pasu. Yang mengubati saat ini bapak ini zaman papatangan asalan dibebasna waktu yang itu dia dinatutui opula popori soalnya anak parani betul tong di leo dari paso Madu tu di raja. paso dia muna saduka nasa sansuko kami mengiru tu amat terbatan saduhuna nasikat kabani rohamu na pinagilumu di pudian ni natuwa yung pula popori ko hobi ni. Tumu madi hawak teras di roha. Jala sama pasu-pasu na. Tuhan muna salut na. Leonon na. Leon di batama muna salut na. Pasu-pasu mapain roha muna masalas roha. Madu tu raja. Lasoni madi hamuna ka di bukan na sogi. Ipas na di bukan na sogi. Ipas na di bukan na tuan. Sahata hamuna di bukan na sogi. Sahata na di bukan na tuan. Jala takas samun masih itu kebutuhan. Madu tu raja. Jadi memang suhut asal ke sona kapaka. Asabit ka manarumiris opuna sumorok diduduk di pembatuan. Asa dihamuna sasuto. Lumon ni paran ni. Natutuai nasal mati opula popori. Simonana mamuriris. Baru ya torok dongamu satu na sona dua. Madu tu. Asal pegawai Marajanani, siluak kariara, seperti pariwisata,
Natapos di Bonana, lumato, duduk na. Asa di hudang na dari marmara juga, kuda na sudah mahua. Asa di Bonana masama mamu, jopor mama tua. Hebat itu. Sa sum, sa tupatrian. Sa masadario pasi komota ari-ari na tuwe-tuwe. Ima pula boro pi. Dia muna sa nung sa suko. Lumobi ko para ni nga tuwe sa mamu. Horas talaga biyan. Hebat itu. Ibi ang sunod. Takas na rin siya. Asa songkok masiguro, songkok tibalibalud. Horas mga taso, songani na nga muna ka. Harga na po. Hebat itu. Napi ang sunod. Usapol ma. Disambul Raja Ima. Ang paduhan. Usapol ma raja nami. Disambul Raja Ima. Upa tuluan. Usapol ma raja nami. Sabol ma Raja Nami. Kapusan aganihan. Muna. Sapong sapay. Tapar-taparay. Tapar-tapar. Tapar hon. Ilagay mo. Horas. Patang sekali. Pasirangan nami sian na tuya nami on. Tende honan non puja HP nomor 5 pasara. Namulak Jesusi diha sangaponi. Nabadiay Tuhan sonangani. Butudal hongma nadipudiki Yesus maha posaki di haroronai. Sotung nata dingau di haroronai. Sotung ditiup rohakon naolo sigai.
Posaki. Yesus Maha Posaki di Haroronai. Dita keluarga besar molo sikop ni ulau ta acara keluarga nung ngabi natuari akan kiete las maruhata di si jala tiur maruhata paborhaton na 22 tahun sotungadong binatangis ade sotungadong binatangis jala tatanya ko matutuhani di budian ni inang tuluon inong tahun asa taapu pasu-pasu na pinasahan niya ka raja dong sa huta paradatan hula-hula parhitian na doy mangido tutuhani jala sa haponon na may tuhamu sa luhuk na poparan ni dainangon alani hata ni tuhata paborhaton dainangon siyan bagas naon na pinugkanaon ima tu pada dia ng persatu kinani na tersurat di parpesalmen ima na dohonokku pesalmen 107 ayat 2 puji majahuba alitodiku jala unang tunghalupahon dengkan ni basana sudina berekita ma puji majahuba alitodiku jala unang tunghalupahon dengkan ni basana sudina tamahi ta mamuji Tuhani ala dilihat do dihita noaing kesempatan margugu coba kita bayangkan mulai moding mana onomari ati luar biasa aneng seminggu luar biasa campur tangan di Tuhan itu kita ada itu ade doakan di kudison anggi bor kita sudi kami bulat balik tuh huta dumata saribe betong somoni tetapi Tuhan melihatnya dan memberi kekuatan hahipasun tuhita saluta ima si hamalate honota nampe berduka hita tetapi kita tetap mengucap syukur ima kelebihan tak kamanginan ima kelebihan tak nama kapursiai Tuhani ima hasurungata nama kapursiai Jesusi di nguluta tong kasipulima martanian Ali jahuba di batanami na marhabangsa di Banua Gija mula ti matuhan di sopahan nasarohan nami tolopan muna badiyay sialang asidohot holong ni rohan na sa tatong pahihutigod na sa pardalanan ni mulo nami di lohok kulo di hami hahipasok Tuhan lumubi di bagasan tikion mulai siang hari na sarpui di parmoding ni natua-tua namion say di lohok kulo gugu di hami Tuhan di napahado-pahado pake ni natua-tua namion lumubi masalu ang kapuparang na yanakon na parumay boro dohot hela dohot akapahupo totong dilihok ko Tuhan bubu na kahipasok didongani hodo na sila jalan na rosen tano parserahan ti Tuhan totong dirinirikolat ka na sila atong dibagasan sa daryot Tuhan di napataron namin anon inanamion tu paradian ng parsadok kinani totong maho na mamasumaso ulaw non siya na mamukha sa hat na manipuli bay mahami Tuhan marlas ni Rohan di partuaw ni natuwa namin lumubi patupahon adang habatahon namin maradopon angka dongan nami na marahamarangi dongan sabutuhan nami hula-hula nami ale-ale nami dongan sahutan nami asa tundeng gambar dala Tuhan di bagasan holong dohot dami na asiyako asiroham ali jahuba Tuhan nami molo tungadong Tuhan po para ni natuwa nami yung nasubirap dohot tabi noay paso-paso na sila Tuhan ditano parselahan ni
manang di dia bepi Tuhan na sida totong madibagasan pangaramot yung ali Jehovah Tuhan namin nandung sikok ulang partuaw ni natutuan namin yon ririm dorohan namin Tuhan dia katangiang inamarahonong ni roha di hami lumubi di pagpanan ni dainangon asa tul sahap punong buidak ka Panginoon namin ibas ang kayanakon na malum parsahiton jalalehon gugu Tuhan tiak kayanakon na ipun magudang akan namin jala peteng sarmatua akan natua-tua molo petun Tuhan at kayanakon ni pinopar ni dainangon naong tinomos mi baik may Tuhan ipun magudang gabi sikat camumur si Doro pinopar Tuhan tuari na naingro akan na dibagasan parsahito ni Tuhan at say gumos Tuhan hutang yang kong kami ay do Tuhan dihapor siya ay nasa roha namin na julo Tuhan nang sadaryo nanto katik na naingro mujijat mo na luar biasa por siya doha ni Tuhan jalabay may dito matongan ni kay luar kaon asiroha mali Jehovah Tuhan namin sa isang madosa pangalasyon namin Tuhan dosa namin maradong po nakadongan namin jolma lumubi Tuhan maradong po ko pangulahonon namin sa ganupari pangalahon namin pagkatayon namin na sa maralo turuhan asa tamahan ni Tuhan asa hatan di paso-paso si pasahatong mo Tuhan atong pasigkong matangyang namin Tuhan dinarapangido kami di tangyang aliyah manami rapi tamando aliyah manami na di banagidjang sa pinagbadyang apa sa raw na harajon sa isang halong manuroham di binuto mausong na banagidjang lehong matuhami sa raw na huluan siya pare sa isang madusa namin sa umpar sa namin didosa didongan na madusa to kami unang kami to gihuti pangutunan paluang mahami siya pangako ay hulun ang punaradyang doon kaguguan rodi asangakon sa lilig-lilig amin asinirohan ni Tuhan ta Jesus Kristus holong nirohan ni Dibata Amata doon parsaoran ni Tol Pitorbaji ama na madongan ni Hita manotong rodi sa lilig-lilig na amin ima acarata alay konokte so ni Panginoon namin do sumarhantay siya ka amang lapar jolo siyan para datang ng 1,000 ano sumarhantay siya te nauli lasok ni manang dilokas sa huta jana sadar buti pesa si bangborong ima aman lihat amami lasok ni manang tuborong sa luhut na nang di hula-hula nami Tarik kamu dari si baju Jung Ninong itu tolong. Kau udah mana dari si baju Jung Ninong? Jodoh. Lo pas itu? dambe udah Iyo, saat tunas kok. Di hama manami dohotin nami keluarga besar nababan rohami nuain siya tonga-tonga ni huriata laho mamuka ulau ta di bagasan sadarion tanggia di pasu-pasu tuhata ulau ta alari ijumulong atau puji tuhata marhiti-hiti ede dohot tamiya Tapusi ta mari demaita sian bupende nomor 200 sia. Rapon Tuhan Yesusi buka ulaunmu. Banai par guru hononmu. Bain ibana dongan mi hehe dohot modong.
ma bogas nai rohami pahohom. Ubasahat maatong saluhut lakaku. Tuhaku natotong mian di rohaku. Mananga HP hubaen ho bangasahon. Ali Tuhan tulus bain saluhutna, amin. Hatan itu hata di hita, laho mabonai ulauta di bagasan sadarion, weneta misian surat ni Apostel Paulus madapoton huria Rom bidu 10 opat, mamuka sian ayat pitu sahatu ayat sia songonon ma hatan itu hata. Ai ganupita dang mangulu didirita, jala laos ganupita dang mate didirita. Ai ia mangulu pehita, mangulu di Tuhanido. Jala mate hita, mate di Tuhanido. Asa mangulu manang mate pehita, tongdo di Tuhani hita. Ai ido ubahin na mate Kristus jala mulak mangulu. Asa iba na Tuhan ni akka na mate, nang akka na mangulu. Ido sahat na martani ang mahita. Ale Tuhan de bata amanami para si roha na sumurung. Mauliate di pasahat nasa roha nami tu adopanmu di bagasan partikianon. Di sude asi dohot holong ni roham. Natakasu pakilalaho kami. Mangaramoti madongani jala mamasumasu parngoluon nami. Tuhan de bata amanami. Tungnal-nal dohui dahami bagas ni holong ni roham. Natoktong pinasahatmu Tuhan tuhami saluhut na kanahinaholongan ni roham. Di bagasan partikianon ali Tuhan. Hupa adu-padu pami bake ni inanami inang opulabok boru si hobi. Huhamulateho kami matuhan asin ni roham. Na mamasu-masu poparan na saluhut na. Nang penaung piga-piga ari Tuhan. Di pa adup-adup na sida bake ni ina na hinaholongan ni rohanamion. Paletok do dilehoko di nasida hahipason. Di pargugoy hodo na sida le Tuhan. Bui hui dahami. Di bagasan tikion sadana sida Tuhan. Dinalaho patupa ulaw no. Alani imangido hami ali Tuhan tuadopan. Asa homa ali Tuhan. Na mamasumasu ulaon adat parsaur matuaon ni inanami. Nanaeng patupaon nami sa darion. Homa ali Tuhan na patiurhon sa luhut na. Pasu-pasu sude paparan na Tuhan. Asa di bagasan sadarion toktong di bagasan hagogoon na sida. Di bagasan hahipason na siyako. Di bagasan pangapulion na siyako. Di bagasan holong nang di bagasan saluhut hadameon na siyako. Palowas man na sida le Tuhan. Patupahon ulaon sadarion maka porseai hagogoon nito di. Nanaing mangurupi na sida. Anggiat boy mardalan dohot dengan ulaon sadarion. Pasu-pasu matuhan ng keluarga besar na baban. Keluarga besar si hobi. Disudi tahe na berperan di tonga-tonga ni ulaon sadarion. Asi maroham Tuhan.
Homa na mamasu-masu ng nasida sa luhut na. Lehon hagugoon na siya ko Tuhan. Todimi man naman ni Roy Rohan ang pikiran di sa luhut na berperan dito nga to nga ni ulaon sa Dario. Ang giat di bagasan dami na siya ko na sida Tuhan. Ang giat di bagasan hasadaon ni Rohan na siya ko na sida patupa ulaon sa Dario. Dipakirimon nami ali Tuhan. Di bagasan hadamion mamardalan ulaon sa Dario. Di patiur asi dohot holong ni Rohan. Asabuyan non marujung di bagasan haulion. Gabi apul-apul tusude keluarga. Tau hasangapon di guar muma sa luhut na. Atong sarihon na sida diakan narikoti Tuhan. Unang paluas na sida kurangan di mana nga hape dito nga tonga ni ulaw. Alay pasikopon nito dimma sa luhut na. Ang giya tarapul Rohan ang pikiran na sida. Di bagasan las ni Rohan na sida makirim di sa luhut na uli na dinggan. Nanaing pamasaw mo dito nga tonga ni ulaon sa Dario. Atong sa hatuho madaging dohot to dinami Tuhan. Marsanga maho dito nga tonga ni ngulo namin ang ulaw namin. Mga sahon Kristus Jesus Tuhan namin. Amin na sinirohan ni Tuhata Jesus Kristus. Dohot holong ni Rohan ni debata am. Dohot parsauran ito di porbadi amana madongan ni hita sa luhut na. Amin. Horas madihita manginang. Di pasu-pasu Tuhata ma ulaw ta. Tuhan mu parwui ni basta na sumarlok bota. Naingot dia datang lupa hamu totong dohok di Buddha. Las rohani badan nami, las rohani tordinami. Marhitiom ma di hamuna saluhukna. Naing pasahaton nami ma. Ulos sabot, ulos berpudi tuna boru namion. Molo kami hula-hula muna nung adisok kami. Hula-hula muna marga si hobing naro siap tano litong ni huta. Do aka tulangmu na adong tinggal di si borong-borongon. Molo kami doon nami matuhamu. Molo on ulus sabuton parhitian di tangiang nami maon dihamuna saluhukna pinoparna asa anggia tua katikina nengro mana puti naulion mana puti nadenggan mana puti parhorasa dihamu lumubi lau mana puti hahipason ni pamatang dot hahipason ni partodion. Anggiak mahinorhon ni ulaon na pinatupamuna di bugasa sa Darion tubuh ihot-ihot di juluan ni tabian tua katik kinaneng ro di budian ni naboru namion di hamunan sa suhuton manupa akka persaulian akka berena burju akka itona dagu mulo hami tulang musel litong ni huta tangi yang dona vui terpatu pahami tu debata pangi dua dona terpatu pahami tu debata asa martada di dolok martada di teruan ulot tadi buka sasadarion tua katikin aneng ro gawe makro pasu-pasu dihamuna saluhukna keluarga besar marga nababan molo ada bataki madok tapulan ni si bagading di atas na pangiringan horas doakan amarha maranggi takas masih ajar-ajaran jalatung takas masih peringiringan matuju molo hamuna nunga yang berenami takas sumoto hamido adong do hamuna tinggal di tanah perserahan adong na tinggal di Bonapasugit atong tangiang nami tu amat tanah martua di pasar asang giat wakati kinaneng ro masih peringiringa bere do todimu nung ngabor hak bena baruku na burjuon lao madapot to Tuhanna odo pemersatu di hamu saduhukna odo na boru nami o pemersatu di hamu sudiru harap marha maranggi torok do jolmana mariboto alai dung salpu pemersatui geberong tubuh pakurangina
Jadi mau panggilan namin itu hata na burjui. Daw may siya kamu. Songon na udok kami nakita pula ni si Bagading di atas na pangiringan. Horas do na maranggi na marhula-hula marboru. Moro takas masih ajar-ajaran. Takas masih beringiringan. Atong takas mamuboy masih beringiringan to katikin na nengro. Pasa aton nami ulos saputon. Mana puji naudi mon. Mana puji nadenggan. Mana puji panggabian. Mana puji perhorasan diamu tua katikin na nengro. Lumobi ma. Mana puji hahipason di pamatang. Dohot hahipason di todi. Dalam muna pasol hotot diri muna tu di bata. Molo tu kupasa tami pe uloson. Lasma rohani badamu. Las rohan todimu. Molo pe digijang di batang okuwek kami. Alai buat tamu mawonan anon. Lau mana puji panggabian, mana puji perhorasan, mana puji ahipason di pamatang dia musaduna. Songonima suara siya kami, tuhamuna akayana kon nami, tapi umat. Asa dono nami masong kata ni si dua-dua. Belga tiang di rumah, torop tiang di sopo. Gabedo. Naboru namion. Tir-tir maranak, tir-tir marboru. Satu namar pahopu, satu namar nini, satu namar nono. Atong dihamuna salu na pinoparni. Naboru namion. Asa bitang narumiris dopun na sumorop diduluk ni purba dua. Tubuh madihamu anak riris. Boru torok dongamuna takas sahatu nasaur madua. Atong taki mawalang galinggang jalagalegi. Tubuh madihamu anak partahi ulu balang. Boru muna takas para mas jala pareme. Nunga sah sulu satu botian. Nunga satami ulos saputon. Liling mamu mangulu. Mengapu perhorasan. Mengapu penggabian. So ini maswara siya kami. Tulang muna naro tiap tano ditong ni huda do na di burung-burungon mau lihat ya. Na oras ya saya dalam pagdingin pasay boy nila sa dari rumah si Barengan nang pinapakasan ko ni Roba. Ada tatong ko ita sukacita diak tangulutas kinapa. Ini sonare nang jauh ko ba jujur molong ni Lena kami tibon ima sito bangor baru shopping pula bangor. Irno pasami abang raja nami nang seripada mobi raja doang tuku raja ni hula namin raja ni kurang nami raja ni doang sahu raja ni nala. Son ni jauh ay majujur guru ni Dynamon. Dynamon tubuh tanggal 15 Desember 1977 di Huta Mual itong Huta. Marang mulia nama Dynamon tanggal 10 Desember 1957 itu atau bapak nami guru air nama Banaina. Dia kata Dynamon suatu mata-mata di mana di hari Jumat tanggal 10 Februari 2025 di rumah sakit umum daerah Tarutung. 10 Mahamid pinoponan Dynamon. 5 babawa, 5 guru. Anak sakangan o sa tiri. Aramuan na baban, ang malapok, mga lapuro nga rajay, raja shopping sa nutamual itong imuta. Tulo madadyanak, 2 na usohot sa nadari ng marakusohot at gabi. Supay 2, Johnny na baban, ama ni Efi, mga lapuro ni rajay, raja na inggolan siyan pahay. 2 madadanag din na sila sa laburo, sa labawa ng anong lupe na markasuhota. Kahitulo, Ifan na baban o Pujaka, mga laburo ni Rajay Buru Siburian sa Lugas Yarangan. Sa labadadan na buro, daladong ng mahambulian. 2 anak na sila. Payopat, Tupur na baban,
Ama Delano, Mangalap Buru Narajai, Raja Sili Thomas, dan Sri Kalang, Sadama dan Garan Nasida, Pai 5, Meiji Nababan, Ama Kibran, Mangalap Buru Narajai, Raja Sitopul, Siang Duri, Sadama dan Danak Nasida. Buru 5, Siakangan, Neti Nababan, Popurenjo, Ramulian, Pemulon Nami Shopping, Siang Paruluhan, Likom Nihuta, 5 ma Daganang Dinasida, Tulu Bawa, 2 Boru. Alayarong do bebere, Buru bebere bawa, Maso Naputan Rokap bebere. Ito si Paidua, gamitan mabahan na inano. Puaser Makamulian, ito pamulon namin shopping, siya banuan putar. Dahil namin ang puaser duli doon, di po doon namin ang puaser buron, majumuan di alas Tuhan. Opat manadanak na sila nung marasot ang Makamulian na sila sulit. Paitulu, Boris Paitulu, masidar na mabahan, ang pumitay sa Makamulian, pamulon namin majuta, siyang sepahutan. Tulu madadani na sila, 2 bawa sa Nagoro, Buron, Bera Boruan, Makamulian. Yung nasa na sila. Payopat, Risma na baban, may pera, Makamulian, Tupamuron namin, Marpaon, siyang Lugban para ako siya. Ay layon ng mga dimulong di Laksuarta. Opat madadanak na sila, sa Nabawa, Buru-Buru, ng atong Europeo na marasotan. Ay 5, desima na maban na Japanya, Makamulian, Pumulong namin, Saragi, Siyansatan. Tulong madagdanan din na sila, 2 Buru sa Dabawa. Jadi pumumahami studi Pinok Parminay naon, ito pulakat harap. Amang Raja, inang story pa daw. Nung papagiliwan kami, ito ang muna disulungol ni Day naman. Diya ka pinopar na sa mahasahot at ope. Takyak kauma, asa dapat ka. Naanibagas ang pasahito. Ang ikus si nomor 2, doon ipotong ko si nomor 2. Sedang dalam pasahito. Subok amon di kami yang muna. At kanang marasahotan na sa atok di tatlong na. Totong mabuang ka mo ang disulin na pinaparindilangon itang yang muna. Asa na po ka nang ipasok kami Dr. Tiki na na yung roon. Munutong piadong singil man ang utang ni Neidamon. Radio kami pinupar na Majalo, Buot Manggaran. So ni majujurungol di Neidamon. Mayati mahihita sa lahat. Ang maluluan na sa rumatua di hamu mataraja inata si Rubeda raja ni Dawat Tubu raja ni Paradatan Boru ale-ale na sonima dongat tubuh nami manang dongat sahuta na di Jalasadaron di sodoha mi main ridding bona hasuhuton ima popara ni opupulohot boru bere ibe bere ima disiala nang matua dolo hahanami opu lapu boru raja nami inang sorry pada ala ridding doha mi son bona hasuhuton jalata kasdo batu pahami iba uning-uningan manang musik Paulan na batuduhon dosiro hanami ima di batuaw ni obula borodo hami asa hoda si hami ina na uhalongi hamion dang na paninggal kan kerja nami ono na mga dasido asa anggiat di pudian ni obula boron lan tu sadana rohanami lam tu hibas na hami doak katik kinang ro alani maraja nami
Totong mangido hami asa tigro ya hamuna ulau sadarion sejana memulai saat tuna mani kopi. Alani amang permusik nami. Geri dalam geri. Neng manot termahami bona haju huton. Adu-adu hom majo. Tuamata debata asang giat di ulau sadarion di pasu-pasu. Di leon di urniari. Dan gambar dalat ulau di bagas sadarion. Alu-alu nama. Mulai atema amang permusik nami ngadi alu-alu hokoi. Alu-alu hom bisa itu sahala diraja asang giat dipersahalai ulau di bagas sadarion. Mulai tema amang permusik nami asa siajur mula-mula siajur mula tompa nang odasan nami ma haha nami upulabok boron kami bona hasuton baik di kami godang mula-mula las badung ma tung godang soba. Boleh ada emang permusi nemi ngawe ko godang coba godang mulai baik ma dihami godang mangaliat asang giat tung liat dihami bona hasuhuton panggawean parfrasan tuak katik kinengro.
Pai nangonan lo tuinganan persatu kinani. Jadi amang pada nami son hami nuaing kuduran dibur berena asaro hami mandaboton hula-hula nami di nalau manoba-noba hula nami urluhut bain ma amang bar na kapar tumu tesi. Gabi amang gabi. Maula tema dilolo na pinasanapan lumuwi madihamu boro nami narolaw manom-manom bahami. Jala di patudo kamudo holong di rohamunai
Tuhami hula-hula muna. Dileo kamudo. Dibatudo kamulas ni rohamuna. Ima marhite. Ringgi sitio suara. Jala marbunga-bunga tangan nami. Dibay kamu kapamuron nami macalas rohan nami akalay ito. Anggi mato katiki na naingro. Di paso-paso tuhap ma. Gabi mananiula muna. Sidur na pinaham muna. Molo dia ka ulan perkarijuan di perkantoran pe. Manang di dia bepe hamu mangula ulan na pinasaha ni Tuhan itu hamu. Totong ma di paso-paso Tuhani. Tu gabi na mahamu. Pamuron nami tu hari na naingro. Songon hata ni si tua-tua ma dohonon nami. Bakon na mahalto ma niagatan ni Robian. Ipas mahami na majalo. Songoni mahamu na mangalea. Jalo ma. Totong. 10 ma.